mo may ko mo na chay pan piltola na chay pa prestati suchkin language koneng challenge challenge openo ya chay kaping yung Duwen Koht song horos magcheran yan ng suchkin kapon language ero wasama kami miyen wasama miyen men pagita challenge no benek ya chay kaping alangan yung Duwen Koht on no res na kan mo matayni kachin ko lego nilo to ng blog suchkin language Jauh benar kapag Sojud mo main coach laban. Disojud kapon rang sepachoto ya kapin main coach pwede dimpak rosso. Yes, Father. Debeli kachkiyong kitsanget na may isang to ng Yes, oh God. Sakat katete tuwing sapon mo esna Jesus. Yes, oh God. Thank you so much, Father. Yes, Lord. Yes, Father. Yes, Jesus. Yes, Father. Hallelujah. Yes, oh God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Father. We pray for your spirit, my son. Yes, Father. Yes, Father God. Yes, Lord. Thank you for your revelation, for your word, oh God. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Jesus. Kalangan ko mo main coach na balap. So chicken ramos sa kalangan dia ko mo song chorus. Yes, Lord. Kapag may isang na balap. May kupram yan po. Yes, Father. Kalangan ko mo kapag may isang. Yes, Lord. So wasi kids o kapaya tama naman kids. Kalangan ko mo walang tiya naman kids chorus. O kaprayon ko mo yan. Kapag ka sa kalangan. Lengan wawan kim kawang ko mo naman kawang Jesus Christ. Amen. Amen. Kalangan coach. So chicken ramos. Amen, amen. Amen, kuya. Muna chay pantolan nan. Lesson ni sochikin rounds kamera na me. Jacqueline, Phil. Kosiyaya tuwen memor silu pang sambawa chay pilmen pre kapretong chay ni lukowach pangkak sansar mawang chay sochikin rounds wasama kanimiyen wasama ibilmiyen pangkak pil sansar maw nan tama Jacqueline kosiya sochikin rounds Acai aralap om disebutkan ranwat Duwen Koht. Om ia song ponopon sidu yo mia nan lugowat mo kang tuk lang. Om ia lopu yo mia. O wasat kisini yo. Ari imen pagita komuyan fokus nan palia po komuyong ay kicangkak buwa kituan memor sidu. Main ko. Ika melele menan puksarokang kasarayong komuyong niya sumakacang watak sapon man Duwen Koht masin. So memor sidu mabangkak sansala mau ong kicain aramas parus memor pon sambawat. So memor sidu mia pon sambawat. Ade acai aralapan musuchkan ranwa centa Duwen Koht. Duwen Koht ako siya nang so sidu sa kono. Duwen Koht ay kacin lalala samba. May kachpita sa kono may yeros pa may mapuson nai enter salomana. Ari Duwen Koht saya kakong komuyong ay jalan fokus nan ponopon pukat chorus ap iman pagita komuyan karomo mas kayun ponopon main ko kayun ponopon ekasarenta momonay more yang sumi saik more yang Christ pon sambawat yang sumi saik mo itong Christ ay more na eleyong ngay pimuya pinay pon sambawat kijay ka kilang ng ponopon wach miya song moy kay mimilane o miya seryo mimina warangan ponopon wach Amia inchinyo mina ponopon wach agos ko siyang ngay. Ano mimi pon sandwich gig ngay o ngay makakaon pain ay mo. Main ko miya lopo yung mimi mastiking ponopon wach. Nakasari yung child gig Christ. Pain Christ ay check kachong na nachamor. Dan kayong ponopon makasari yung child na aramas minutes. Aside mo itong Christ ay mo. Aside mo itong Christ na na mo. Kichangkak kilangata mo mo rin aramas minutes. Agos ko siyang Wasacha ko siya, moment aramas ren coach. Moment aramas ren coach. Yung moment aramas minutes ren Duwen Koht. Wasat kasali yung chan, kichay ka ros kipan. Na rom silu research silu pibuk sarapi masani. Aramas karos na tarti, oray karos joro sana linganen
lingan makau coach kat yung chain. Maiko, aramas manage, churo sanga linganen coach. Where kita paini pain control pain nemo. Aside mo itong Christ na nemo. But Duwen Koht yung kacay aramas sa pain kataro to Christ pon sampaw chpa kumuyong ay kicangkat anti mo suji. Nan kaya wapin ko siya, painan tip yi mena. Maiko, aramas manage niya sumeping kakong pain nemo. Yan sumaya pa mela, so mo itong Christ na nemo, apang pakatay katawasa. Kung sutupan lang ang tumo, pagkacapan, insan gichin buya, tama kacapin muya, tagkacapin insan gichin kakao na chamo, kacasayat mo itong Christ na chamo, at miya mewos pala nung kacapan siya ang tumo suji. Na Rome, wano research lupin po sarapin masani, pwede tip, yay mela. Sapan ng coach, kisakisa pa nung kumuyong ay may kichanan kumong suji. Iba kayo kasabi yung chewasaw, Duwen Koht yung kumuyong ay. Nang kapayo, nang kasinuwa kasuyat, iputi nanti. Manko, yan sumagkacay, iputi po ang sampaw at kachaw puti siya pa manamananti. Kachaw puti siya pa manamananti. Sangit siyapin kabigpigta na naman siya bang kapulang prachay ng Genesis. Yan semua kau coach kapakata aramas, o yan semua aramas resapeng yang kau coach, mele yang kumuyong ay kita churro sa linganan coach, pag sape te tip magkachaw yata. Imo mo na chamo, yan semua kita site mo itong Christ na chamo, kita paano puti pa manamananti. Nang kapayo kasi ya, mela ni palinge. Nang Rome dumaw, ay sa kriya pimpuk sa masani. Tip cektosan ren aramas chairman at siya lang meda. Manko, iyap chengkos ko siya lingkapan ng Genesis maniyaso mo kichay aramas cheping kapikupikta. Tip, mele yung kumuyong kichay choro kisang linganen coach. Iyan sumit tip miyeta. Nganan coach pil sochikap mimiracha pa yung tip miminaracha mo. Ari mo mo niya aramas sa chairman mo. Wasat. Makasali yung chairman kalmawan ta sochot meroch wow. So to meroch mo na kachay mo. Kichay rin watak pa na Isaiah 1:5. Wano pimpok sarapin masaniran. Isaiah 1:5 kang watak ng chay. Isaiah 1:5 rach kichipuno pimpok sarapin masani. Kich koros tipata pin ach muya mo kan koros samilar poana. Pwede tipacakan. Erasen cenjuka mel na kisinyang kin ipipirsen mo. Mango, ikamera na may irang buko sa ininisan sa namawang komi. Aramas manage, niyan sumesite mo itong Christ na nemo, apa yung kakong pay nemo, apa yung buksaraw masanin ng Isaiah 1:5 na enor rasen, cenjuka may kisinyang kin ipipirsen mo. Imo mo na chay mo mo silangan kau no coach. Niyan sumesite mo itong Christ na chamor at chamor arasong cenjuka. Manko, aramas manage, niyan sumepresent mo itong Christ na nemo, bimuya me coach mo, aramas kacim kupul peraniki, mga Christ chupa sa nemo, pimbuk sarapi masa ni machamo, arasan chenchuke, nagisinyang ipipresent mo. Ay rin kasampalong kumuyong ay, pwede Duwen Koht, hong kachay, aramas manage, amen kumuyong ay, ang kang tumosoji. Nang kotia seluruh riset, pimpuk serapi masa ni, rongit, ilalar niya walim o yan leceret. Memang napin rong leceret watch or jingatanya, ibang batulong ren ng imwe o yangi, o apanyangi sa pangkonokonot. Mango, aramas manage, Christ kinuya leceret niyo mo. Yang semua pang mo ito ng leceret watch na mo yay Christ, pimpuk serapi masa ni ng soni sa paiwano, may imahal, imamenel ho himamo. Jesus pimasa ni may mahal. So Jesus nang kutya seluruh Yesus. Ima perlu yang lecet nang kutya Yesus. Maka capang rong lecet wut. Aga capang kat yang halupon halut. Mangko ipapilu wata kain cayan kayong Corinth Riau. Kayong Corinth Riau isa payo. Kayong Corinth Riau isa payo. Pimbuk sarap pimasa ni. Pemainan me socekin angking nen sarawi, socekak alek kisakiskan makin pulisang ren ngeno, pin socekak wewe ki song pukat, ekin wiyatin mego cuman, ngen sarawi je me alamas kak kasawi ki mego cmit palingen. Mango, alamas manit, pimbuk saraping kasalyang chay, mga soco wewe ki song kisakiskan koros mapang sang ren kauno coach. Wala kita, soco nganen coach na neno. Nganen coach,
ye Christ. Ngayon Christ mabangkap kasalayan komyonge, mabangkap kawawayan komyonge, kicangkap wewe kisong sakiskan magisang ren ngeno. Ari aramas manage, makom sutu pang dong na chelechwach, kung sutu pang chinitang Christ wani mo mo, main ko nan son sidu isa kwalu pimpuk sarapin masani, na memen me posoni sutu pang pakate kata, memen me sutu posong sa pun men coach yeroso, ye yime pang pakate kata. Ari komyonge niya sumo kichapan sutu posong sa pun men coach yeroso, kicha sutu pang gak an kemau sutu. Aramas manage niya sumo sutu pang maitong Christ na nemo, sutu pang gak yang ada mau sutu. Ari niya sumo aramas manage main ko. Niya sumo apang rong sa pun men kau coach katanggan, o encourage kan mobil kota, o I kasamolong lechwat si Christ. Kasamolong na nemo, main ko, pibuk sa romasa niya sumo kumpang kasamolong Christ na nemo, kapang yala aramas ka. Nagkaryaw ko rin siya isa kisupin puk sa rumasa ni. Ano so? Okay? Kung puk sa rumasa niya karyaw ko rin siya isa kisu. Panimegan magmuyala aramas kapmen. Malmasok yung sorola makabut walyanti. Ari kasampalong aramas manage. Pwede niya siya kumpang mo ito lang Christ na mo. Apo yung puk sa rumasa ni kumpang yala aramas kapmen. Main ko, kijagang pikataropayanan, karyaw po rapon. Karyaw po rapon makasana yung chay. No puwet. Asuna mi masliki, abawut mi masale apaw serwet. Yung jingwet may atangking ngay, isuna mi bawe, mawut mi pa, maweweki. Kita mo ito ngay Christ na nachamo. Kita lukayang lachalatwat ng kopya siluri isip. Iyan simo kita pang lukayang lachalatwat na nachamo. Iyan simo kita pang yan aramas kapman. Kita pang kailangan kayong punupon ay more. Nang kayong punupon, utan na ping, pwede kita ngay na ping control ping na more. Tami menuya, utan ni pang buya. Pwede Christ o chupa sa na more. Ngay na ping ka-control ping na more. At niyan sumipang yata pilipiluwat. Muy tulong Christ na more. Iyan sumipang nanti mo suchik o yala aramas ka. Iyan sumipang yala aramas ka men. Ay more yung kaunong coach. Ay more nan, punupon mo tsaka sa yung child, may eson. Iyan sumeson, pwede puksarabi masan ni memen. Pagkin mo itong Christ ay mo, at kung yala aramas kapmen, may masuswara na. Ariyat, sa palman coach, om komyonge, niyan sumagitya mo itong Christ na nachamo. Niyan sumagitya mo itong Christ na nachamo, kitana na chama-chaman, may miya sa palman coach, po nachamo. Peng sa palman coach, mo kityanan, mawat, niyan sumagitya mo itong na nachamo, peng puksarabi masani, magkityachuwata peneneyan coach. Diyan sumagkacham mo ito ang Christ na nachamor ng kayo ako siya, Syrian court. Diyan sumay aramas manage, mo ito ang Christ na nemo, pimpuk sa umasa nila, so niya o sa kriyaw. Ako siya, manimemen mo yara sa palman court, ako yara Syrian court. Ani, akasampalong ko yung ng kriyaw, unawan po chong aramas manage. Kriyaw, inawan po chong komi, amasani, tipakan, amakana. Mango, tipong kan makalar. Niya sumagkacham mo itong kaunong coach na nachamo. Niya sumagkacham por lang kaunong coach. O kacha pason sa palman coach yaraso. O kacha halupon soni sa payo wano. Kacha yara ramas kapman. Ere niya sumagkacham yara ramas kapman men masora la. Pwede Christ kautara chamor. Pwede Christ kang suri yara chamor. Apay po sa ramasan ni may tibachakan. Ay makalar. Nan improve Isaac. Pamatagan siya nan improve Isaac. Pwede kisan sa kamo. Nang improve, Isaac isu pimpuk sa rumasa ni. Apin masa ni, isolapan caman baraikan o ars sapungkan. Pimpuk sa rapi masa ni nang improve, Isaac isu. Ni memen, ni aramas man niya sumewala aramas kapmen, men masuk isora la, makabut walyanti, apimpuk sa rumasa ni, matubongkan makalar niya sumewala aramas kapmen. Ari nanisa kisuwa ko siya. Apin masani isolapan caman tiparaikan o sapungkan. Mango ni kamelala ka niyan sulo ka ono ko suyata sapul may hino na sapul mamasan kinitaway sapul may hino pon sapul mekan. Amen sapul may aramasakan kat sama-sama memiya karapan aray kudu pon sambawat. Ari yes ka arapeo tibongkan makalar niya sumukita may tole Christ na nachamo. Kasilu ako siya. So tu pa mo isangok. Ebeluya unawan kauno ko chongo mo riya sibukacham may dong Christ na nachamor. Pimpuk sabi nasa ni me.
suatu bang mo isang kacang. Nan Hebrew isak silu ni mau pi o pi buksaro pi masa ni Christ masa ni swang mo isang suatu pan dikit mani yukana. Niyan semua ko mo itong Christ na mo. Niyan semua ko pilmini silikana ne chama-chaman mo. Niya sapon man ko plano mo. O niya sapon man ko chino mo. Pi masa ni suatu pan mo isang suatu pan dikit mani yukana. Nan kapay ako siya. Angkin mo sojik. Angkin mo sojik. Ebeluya inawon kauno coach o mo. Yan semua kecam mo itong Christ na nachamo. Benbuk sarapay masa ni nan kapayo. Angkin mo sojik. Manko, sa poliman coach hinong komuyong yan semua kecam mo itong na nachamo. Sa poliman coach hinong chojum. Miminan sa poliman masin. Kecapan tiar inawon coach na sa poliman masin. Apsong lima magsensan. Nanti coach pentak pil sansa mo komuyong may sa poliman coach hinong po no komuyong miye. Niyan semua kecam mo itong Christ na nachamo. Miye chum ya coach magkacana no wewe ki miye sa poliman coach plan. Dan kapay ako siya. Angkin mo sojik. Dan kayo ison di mau isip tayo dan isip sinuman masa ni ayat kate tayo coach kecil kecil mau sojik mau which ane sangar sapol men yeros memen nakin ang sapol men coach yeros ebil ang mau which memen na soje ang sapol men coach yeros ebil soje ang mau mango iman prangka rawat pailin kasawalang komiyongay irawat. Niyan semua kecam mo itong kauno coach unsa kana tamo. Niyan semua kecam mele na magkapanjangan ko mo pagkacap poson sa poliman coach. The challenge watch o kacayangan na soni sa payo apa yung puksaro masa ni ayat kateteo. Coach kecam challenge mo shoti. Mo wat kecadale sangar sa poliman yeros. Meron nakin ang sa poliman coach yeros abil ang mowit. Meron na soche ang sa poliman coach yeros abil soche ang mo. Iman challenge ko mo ran watch mai ko. Yan semua ko mo itong Christ na mo kanana chama-chaman may hirawan coach masa ni makahantir mo soche. Tama ko yung kasampalong komuyong ay jangan kasampal kaya chamo. Dan kalmaw amasa ni kom chungaliti me koros. Mango, pipuk saro masa ni liya semua kecapil mitong Christ na nachamo. Apa yung Christ masa ni mesangurus mo yung kecaya. Kecacungan ke me koros. Nan Rome alu sini sa kriyaw. Pipuk saro masa ni ya chirel. Rome alu sini sa kriyaw. Pipuk saro masa ni Kot soche kecin kisabole ki sabole me yeros. Mango, kisabole ki wewe ki asoche men politis hamu. Imi chapin ko siyaw ni chapiyo mango. Nan kayun morwach nan kayun mamorpon sambawach. Niya sino kanu coach mani makcham nan tip aiya bi masa ni na so sinuwi sa kuno. Coach ko yan lala haramas penit. Ima kareta kataroto Christ na kata nilopo kula pagi komyong ay. Apa ini bi masa ni na nilowach na rong walu sini sa kriyaw masa ni. Na soje kachin kusabole ki sapole me yeros apa kachin may dala pagi kichay koros. Kacang kecai sapan meyeros, area tuwe, subin bang kupur sapan tiung kecai meyeros, mango, utari ini kasapalong komuyong kecang cama-cama sapan mencoach kalangan orang kecang, sapan mencoach kalangan orang kacambo, ikamalele kecai korusian merong-merong, kecai korus mempos sambawot, uya pegaran coach hong komuyong kecang katiangan kimursoji. Sapan men coach plano mo, men komuyong yan kimursoji, ikarapawot mo komuyong kecang begitu pun sambawot. Pagi sapan men coach limpo, ini sains lama. Niya semua kecami menanti, bui cacat na bui tip. Coach kata untuk Christ pagi komuyong candat yang angku mau soji. Na tayong koran riau, kira cicip, isip limau. Ibang watek ni sainsan, isip limau na asani. Ari aramas naman nangyay sa utin mire, eka kasawi mekoros, sojem memen meka kasawi aramaso. Babrang watek pa eka sainsan. Ari aramas naman nangyay sa utin mire, eka kasawi mekoros, sojem memen meka kasawi aramaso. Mango, iran pupwach ako sukosya mowich o kusukosya mowrin lape. Ari wasa ta kusukosya memen me angkig ngan sarawi, eka kasawi daya aramaso mo. Alap me sojak muito ngan saraw na nemo, sojak kasawita lap chen mo. Pwede ta na nemo rochoroch.
Iya semua kecabang mo itong Christ na nachamo. Ano iya semua marahin o pang kamarahin di besa nachamo. Manko Christ lang atawa sa ilele. O kecay aramas koros po sampa o kecay nagak plantala o kulangi. May poda po yung kumuyongay. Dibacakan mag-aalay. Remind ko niya semua kecay wala aramas kapmen. Kecay wala sudang man mo silang kau ng coach. Kecay chamatawan ni doon kau ng coach. Manko iman challenge ko mi. Kung manana kasampal ko yung mo silang kau ng coach. Pwede, penpuk sa umakasani. Pero yan sumakit sa mo itong Christ na nachamur, kita mo manaramas supon sa bawat. Yan sumakit sa mo itong Christ na nachamur, yan sumakit sa uya aramas sa lapon sa bawat. And imen challenge ko mo. Yan sumakong biminan pono-pono. Ika melele, o imen komuyong ay kichan biminan pono-pono. Pwede, pono-pono mo kau ng coach kachin kasik. Kachin kupuri ko komuyong ay nilale. Dan kayong pono-pono pinmasani. May aramas manage. Anak sampai ke ano, ibang watakan China, Melkaka, nan Melkaka wana isa kwano, nan Melkaka wana isa kwano isa kwalo, puksalo masani, mahipong siya sa natipekan, kaunos so tupan kacim karongaya. Ada main ko, pembuk salo pe masani, me aramas manage, niyan sume apan eleta, step out, nan tame ebuya, eleta. Move niya siyang ng tame e plata mabang wiya yung kau ng coach o niya sumabang plata and pitoy sa ng Norwich apis buksarotin kasari yung child may proses sa tipekan kau ng suspang kacing karang ngayon ari may bang wiya ta megots may yesame kau ng suspang kacing kupuritin may ko niya siya wocho kita miya ng kasidong panopon hay so karos nan minutes nan second nan hour niya semua kecapang wiyata tip niya semua kecapang memori yang kau nak coach main ko kecapang end up wasat nan kasilung ponopon ay ninin akis waksang ponopon riau ari pang pilates kawayaw pa yang kakpisan sa mau main ko kecay kak check mau kayo ponopon men low watch maybe mas tikim ponopon karyaw ponopon miyar mas lalapong serwatch kasilung ponopon lopo selami pun zero, emi pa esok itu isangan pun, emi celale. Maka sari yung cai, pwede peng Christ masani niya semua kecamu itongin na camu, masani na ni promes supang mo isang ca, supang nagit mani kecale. Main ko, iya semua kecapan henta puasa nan knowledge. Kecapan soan pun sesela dibacakan na Psalms 1:1 Maka soan pun sesela, main ko, kecapan so cekakan kemau so. So nga chay mo kumuyongay pangkakanto mo sojik perang mo na sa pala chamuren kau no coach o perang ko lang kau no coach makacapang buya nan buya kata nan kayo so ne utuwa yes makacapang chang dito me api medyo pinewa pin Christ kau na bata pagkasangkat perang ane mo sojik ermay ko niya so magkacaw yata tipo kaca hentap nan kasidong ponopon kasampalaw kumuyongay kacang buya kata kau no coach at sapunggan Maka capang pungsi sila sa sapungkan kau lupa sejubang kacim karongay kumuyongay. Erimen challenge kami kamera men pak chocho kumuyongay kecapang tak end up kosa. Kami kayo kasampalong kumuyongay kecapang yata sa Pilipin o 100% and turn from what we did. Tama kecapang yata magkacay sila uwang kupran kau lupa o kacalulasan. Baik ko, yan sila kecapang yata may sapung o kacalulasan capat mangki yang kau lupa kacalulasan. Kalau coach pa mangkiyong siya, maka siya pang purang-puralawiya, nan tama kita berbuya kos-kosiyaw siya, nan tama tuwa siya. Mga ipang yata tip yung ipat mangkilang, purang yata song same tip, apa yang ipro, isikyan ping kasala yung chay. Main ko ibang wata ng chay, nan isikyan, nan ipro, ay sekri sa puno. Nan ipro isip puno dari isip su limpuk serau masani. Nah kecaitan insen kici wiwiyati murin acai marain kelar petak melekan sonar merongnya mebangkat kamu kali kecai sang nanti hija kecaitan kas kasipnya masak katego o angin kisinya mebang kamu mela iraikan mekip pelian taboch. Bangko iran bukuch kosokosaya aramas manage. Dia semua kalau coach prank kiyong komitchaisyo. Pagkacangka preng na sa pala chamon. Pagkacapan, bet mangila tipyo o kacapan preng isang kicyo wiwaya
Ay so karus nan same deep cheo mai ko iman kasana yang common suit ken ranwich ba bin buk khalo masani ma ka chapanin sen kiche kauno sutpang ka ching korong ai cha pwede ta ka esayer mai ko ikamele na aramas mena esayer masan ko esayer ko esayer mana manen kauno ko aka pata buk saro ya kak pata ap sawo cheo ma aramas mena chpang ya ma sutpang we ka tang kauno ko prengai sapungkan kauno ko sutpang ka ching korong ai kauno dan isigian isip walu ri sa payo may wasopin ka sariyang chay iba watek ni sansan isip walu ri sa payo amasani ap ma aramas pungman pan chukati sang yang uya mokan o chapeta uya mesuat yang ako songan kanamanan kan me aramas suat kan kin uya iya tuwe akak norlam so mango irang bukuts the masanin coach Apin question mark on komyongay. Ikamelele question mark lelen paytak you. Awya me ko chu me komyongay ka China ni mangi. Niya su me ka chakong ya song sentence the song kan the Philippines uta ka chakong use the pin word which the klelen which klelen which klelen kama klelen kama ni Bombay. Question mark. Kain ko pin buksarapin question mark yung komyongay. Buksarapin question mark aramas minutes. Aramas manage, buksara question mark ma kung sud bang webata iyan su buksara bang question mark yung mo. Ay ninin kasampalong kamu yung ay chana na kasampal ki at sa mode mo slagin coach. Pwede limbagan coach yung kasalang chay na wrong. 5, 8 coach kaching kasalang chay. Yawan lautin sa pulmen limba kong chay. Pwede yan sumag chay mo binanti Christ pogan kachay lang. Mango Christ masalir nilopo me enakir a polar on deep karusian apikamela na komuyong sangli luwachin paluwar te songkan maka elayang komuyong ay icachangalan nanti makachako siya maapal mango songoche mapangkak suchapal rin kauno coach baka sa pawe kata dan mereka kapin ko siya niya sumuchawe kata kauno coach sa sapungkan abang rasa mesenang o kapilang argin topesen yang sumukauno coach pangkachin mangkiyong cha kau coach cuman cuman kau yang apa makan ngarawas mana apa bicara cuman je ini pun coach yang kita pilmasan ini besman maka cepat wae kata kau coach apa mandi yang kita hari itu when coach yang kita acai arana pisut kim kapon ramuj Duwen Koht yang haramas bukat koros so when most sulu koros pun sambawat Duwen Koht emen komuyong yang jangan kemau suci na so silu isa puno Duwen Koht more pukat koros pon sambawat tanan puk sarawi Duwen Koht on komuyong makilikilan te wasama chapel ministeriya me atanki haramas Duwen Koht me atanki haramas me mies ngakin more miram Duwen Koht on komuyong na so silu isa puno Duwen Koht eka chindan lele samba me kachkito sapole meyeros po memen mapusunai and der salwala enan ki more suci Duwen Koht yung komi na nipro isak siludu mo bebe masani me susupang may sanguk susupang ligit panikuno ligit maniyo kala wasa koros makamimiya nan rochoroch nan maray nan ilok nan mataw nan nana nan pelian nana kauno minu mo kasampalong komuyongay kicharana chama-chaman sa paliman ko chlimpa kong komuyongay pain ko asuyawita ang komi pain ko Mango komuyong ikchachilang watawat wasat. Kachalang watawat ng pelinayan coach. Iyay sumat coach kapag kataharamas. Akasampal kung komuyong Iyay sumat kacha sapay kiyang aramas. May elayang komuyong kacha churro salinganin kao ng coach. Ibang ko siya, iyay sumat kacha churro salinganin coach. Awiyayat kilanin kachororyo. Mon silangin coach, megichay churro sale lenganin coach, megat kasari yung chay me, kau coach, asyugo purkiti, imakarita ko miyongay, kicha churro san, apin ko siya na wrong sidu, research sidu, alamas karos siya tartib, oray karos churro san lenganin coach, ari churro san lenganin coach, uyang kilalang kachurro yung ko miyongay, kalanganin coach, pwede amangi, magichay minanti, pengi kataro to Christ po sampawach. Pwede komuyong ikchanga kanto no. Pen Christ kachtu po sambawach. O langatanin no po wiyala kilalan kapatyo. Po komuyong ang kakanto mo sochi. Mango, kilalan kachuroro kasana yung chay me.
Apniyan suma Christ katsto, stand. Bibinan orangnya. Pokomuyo nga yang kakan mo soju. O wiyala kilalen kapachu kapachapan aramas karus. Nagkasanan atam kiya ramas kaunobos. Kaunobos pogun komira. O miya ikamela miya sabon me plan pora mo. So chini bilbil wasa kamiye. So chini bilbil wasa makomkin sarawiye. To wasa makomkin kapakapiye. To wasa makomkin kolaye. Ap chama-chama me inoon ko chunga mo. Aman komuyo nga yan ang mo soju. Aman asani ba suspa mo isanguk. Remind ko, chay lesson suchkin granwich. Ikalangan kiyang coach sapol menasenol. Kamelele me son pukat koros. Men pon luko watch. Ako sana sapol men coach masen. Tawag ko yung san salamawang kachay. Kachay na hane cek kasapal ki. Inawan coach o kachay mo. Tilang harakat. Harakat siya kasari yung chay. May poson Christ. Ibang ko talawasaw. May sutu poson Christ. Ibang ko tilawasaw. Amay bang yara mas kapen, ibang ko to wasas. Amay bang yara Pilipinas office ang kawan coach, ibang chang dito me. Amay bang yara pura ng Pilipinas ang kawan coach, ibang chang tara wasaw. Yaman ang penena yan coach. Amay bang susu yara Pilipinas ang teacher, ibang chang tira wasaw. May ko ikamela mo kumuyong ay susu kupur ki chang tira pa. Kumuyong ay kupur ki chang tana po wew. Me leyo kichay, me Christ mi wasay leile. Langata wasay leile po kichay langkat chang tala po no kataw. O alam mo. Ako bang chang tinanan wawo kapan tinanan rochoroch. Kung susupang kalangata, yung tengki ka pang kunna, pang kunna, pwede sola ka kisiniyan ka na luwasaw. Ari kayo na sa palong pamuyong ay, kita na nana, tsaka tala, ay sukharos, na nachamo. Ari kalanganin kau no kochen, kapay pamita, wasa magamimiyan, iman katete yung kumamimiya sapal man coach plano ang mo, imela yung kumuyong ay kapil mo, bil karado suchkin ranwich, miya sapal man coach plano ang mo, suote sapungala o mipo sampawich, e wayar kasandian kau no coach. Miya sapal man coach pero po na mo, kau no coach pagong o miya sapal man plan o ang mo suchkin ranwich. Kalangan o kau no coach ang kasing kapeta. Amen. Amen.